or relationship mo or make a marriage quite still a relationship. It's who munas or shana say you are being abuser. Free sour free dating relationship no could be your own qua and we here my own here seem to be a person nipper not one. On fan and sanka. Intimate did me any or dirty is order twenty. Now on far on qua and to chacha. Men yes I'm quasi. And ne ewiase yewe just say bro ene de ekoso ewo awarem na si den na mo bro e masa obeti domestic violence be ma bu ne yire obeti be ma bu ne yire aden idea ti so ene ma mi ka say eye esem bia enanu esi ye aye dia ba bia ye friend Joyce Ayera or ye street hawker. So you'll be or your breath for your of northern region. And I want to do or two so nothing reading the baby the anyone who's in me back who must about bomb bra. And then you mention and then you soon so a brand bringing now or oba. And say no one just say or share a brand to where be at some money epoch come when my bantu a friend are you doing? It's no no. And just said Brabantu and near the epen to no epoch now boom. And say you ye bema de woni job ba wa wo hu na busuafo no ayeden wa ware no so we anko banisa bema na mfa etire nsem bia ayede anko hu Joyce ebusuafo na oni abaiwe etna ya 8 years na enkwala so ye de afrimu ba enkwada mienu afrimu ebaye na ekama ye se abanti we okọ adwuma bia onidi wo fie okọ a na ne bibi kakra bi wo ne na ewo adwuma mu awaye den wato ne wadi saa na oye na adani da anyina now okọ yi 12 cities dan ka me 12 Ghana cities de ye di wo fufuo eye life supply ye wo yi 12 Ghana cities se ne yire enfanye fufuo so na ni life super de emma no na oba wa ba be de wa ba be di ai to okọ ye no na ne yire no so na se ne hu hyedan de emfa ne sa na ne yemu so hye nkakaka nto instructi ne ba be ma odi kan so me show se de ye anwa mo se de be ya so papa fra adwuma mi ye den eba obetimi nya bibi den aka na no e na o kire ne ba panyi ma no enoa anwa mo kama ye den edisi wo de se abranto wa o mu gina no so wakwa adwuma aba wa bre oba be aduane edi ento mami e ka che ne be so comfortable mesi wo se enim no papa ekwa adwuma ba na obride table si wo ni asevu no fefefe o di table ibe si wo no ma be me adini so oba be wi fufuo pii wa de hye ne fufa kwakoda ekọ bie so afufuo no adane anwamu fufuo na dane anwamu ene chese obey so every washroom ba na be me chese ne kokwa paisi ya kechom o se edimenti ene makato se me meki fufuo ene lai supu na wama fufuo no angrani akwakoye anwamu na anwamu so de ene de anwamu ena branch ja ye name se so komodu so pane ne ohupupu ebufu bia ye be hye wo mu wakasa dwene kwa won ti ase ene brame ja no ni belt and any breed ya bradam o si obey su no brim na obey tietie mu na ne tenant for so tie o man sheda empenfi bo mo hwese na asem ne ekọ na ye den ekọ boni se no ba ni tietie mu na ne mo pie ye eno mo ba ye dom mo bobra be meyi edem eno mo suso ni mo se eye na se ne wo si fa bu obey die se ya njwa ahye ya wo be de wo bekunu enti wo bro oba na fine na wo hye picture na wo hye sister se na sister enyima hu ne na no ase aye posi ya menua enchaye kwante ma oba no e de nenim ekọ hospital mensia hospital no ko ya doctor ye friend Dr. Andrew no ye de wo hye no e ka se e de na aye wi no oba se ehu a hye ni mu e fa ni kunu hu nti no wantumi ankasa na doctor yi esi ni pi eye ya bomodia de obey no obey e ka na gin ye den e de e kire se mi kunu na ye de abu me se e fa fufuo ni life soup hu nti na e ha doctor ni ye pa na doctor kasa semwe de me mane ye de
me ma ne enkokwa na doctor no ko bɔ menhia police fo aposifo amane no mo ba be ene ekonwan no mo chi abrantie ene mo di no aye den akwakọ ato aposifo ekokum se emra ene ni ndise ni se hunti ena wutimi echi wonsa belt ene ye de ede bu obasa na me nue se ka wo nua ba bi na ka obi achi ebema on worry you on worry sister no wachi belt ede bu no sa o ka obe den esasa semi bufu esaya rehu nti no ma sheda to safre me nua ba so no bia me ne ye den ba be chiche enkomo enko be bia me cha me ho me nua ba kwa iti sen Yankopɔn do mo. minya asemi ya hese akosui ewo ye nua ba Joyce ayere ni ayidome ntami wo sha yese be ma no otini ni sa ebu oba no anase oyi the belt e dey fini oba no because of 12 Ghana cedis and because of say oyi sika 12 Ghana cedis dia ma oba say onye fufuo ni life so enye de ema dey na wo kafa ho Ayo minya ba asemi so me ba so no memfa machi akese na ema ya hwefo muni ho ayi ni ho mo ya de pa na meba asemi so me bo doctor for a doctor for me kan twi ma doctor for o mo chi pa me kan mo chi na eze me o bo o ma baso me twi ni de nyama ahwefo mfanche me bo ma baso because mo ya de pa this is not the only case I have here. Doctor, the one responsible to report the case. And there was another one. So I know see abusive case here. Your baby, with the boyfriend, and if no, and I won't know I'm a bear manner and a poor hospital saying, can I said that they know himself or ban with him or painting or koya, them or doctor beside the moon, some more kind, extras or mobile, and a banana park or trim now chilling too. Onwa ni to ano hu financial so ba ne be ma ne have sex ni no e na ade so no obi so ba na ba ni mo be che no want say like oni mo ni bu fu no be bon obo na o to dan ko ba ya ba na wo buda ku so we fenti so I dey ni to the neighbor hospital na nke ahwe say e dey ya na e yo ba no ana doctor na ka say dey sa say mo de onya de won sa aka ni di when you offense na haru no be report na say a doctors for more ya dey panka first na nka you can say doctor and patient confidentiality into say we your patients now person was am be kwa bontia a doctor oni mu kwan so be dey or dey asem na be kwa bontia ba question na say dey omo boy abusive cases na ya record na ya hard na same entem we from last 2 weeks abesi this week ya recording people into mama beti say ha ha do mama o man for mo na ensi fema na say some na be cost so was a man pino say be mo fa nche me bi mo ya yejini for wo awarie mu wo relationship mu na ya bro na o brese na utifie wa bo awo o de efene say in social media ho na akọ na bro na fi de say da din sem no akọ hospital na say ko report case na ozukunu ehu ode show mu ntimi nkonkwa me do na say uwi odo obuhwan kwasa say mu uwi a ofiri ho na say wasanso akọwachi wo ho na ya wa akọto bro na sa no bi so ye ya onu ko de de ko police station ba ho ya bo na sa o nyese ba ko ya bro na ba ko tin se ma de no ko hospital go ye wi na mo ne ebusu for de asem de ko police station ya de asem de ko police station sister ho to na and you are police station akwa redraw case no ana fe next one okwan na ya bro na no jidum ano di wi na me the question is said 12 cedis ye phone life ema ni yeye 12 cedis ye de na ko to abonten gra ya he sister him put net in so now they are 12 cedis no enya wo pempo na wudi o eye ebusu ni na ba to to ya he eye body ehun bidie ne ho kan o wi o san so pe life super account obe numa go ne boso life super account eno no di me ko pe na eye ano di tin tomatoes ni me ko pe na eye na mmema no omo tisika atowa eye amodue ni mu se dachi ebe ye ne wo ho ana mma no ya crowd say be boa be so mu but sika na mo de beto on eno de betre ade ameli mbedi wa ya like because oba na ntimi nya kwan aptimi manage amo efene se anu anwa mo dia ma eni anwa mo ankopu okra ka ba gari this focus na benya mpodi 12 cedis nkola wo ho wo jai pita no paw ana wo kọ oba yi wa no onidi
nobody so kaso be nobody from start of December so wo ba nso wo e ma ye nu hwe nkola ni na kaso be from ebe so enye tika nya na nke de be ma nkola ni se po school no mbeko omo fa nko that can point me so nkola ni school and so ni ye cho ba it me nya ho asa nso de sika kwa asa nso so because me to me ga say 12 cities na me pe e yo ba ni sika e be ma ni sika ne be bi oba no so de ne de be ka wo because in Kolani school when ni na account be ma de discard to this is your responsibility, you should cater for the family and ya wo ya mo pe now the 12 cities at no why like na oba na ba wa ba we fe adwuma ba no wa ba tu aduane wo fie anwa mo e wo fie so won ti ase ene obebo be ma e obebo opo yele no make him so kwanya oyele hwese ma on worry no when your birth me at na 8 years on worry and na wo worry oso wo ho kwan ene magaji ade wonya no funtim say de achew wonya no funtim ene magaji ene wonya honde ho na abeche o manpower ana ode wo honde bebo oba nkwasesem kra na yake na make se maya omujeje omuhu emanye mo bisesi den bema enware o mehu obusuafo onfa kawa enshoza osi esiden ana ofifi bebe ka bebi awo tenenka so ku bebi da o enya so woni bebi da enya so da abontin so enya fa mbasa enti ana me ka say me ka say fa mbasa ko dem ko say no mom de yede omo so re sa ba ko ka so muni bebi so mo right and de bi da bebi awo na comfortable for you a wunya ensem bi say na unko feel certain things like this and na wuntina o comfortability mo be ma de ya crowd so mpa opese ono wotina ene omra mewu ankasa na sese eya na ye ma nyama bi yafo a ene ma mmema mu on se bu wa akokotena na sui wa ba be yafo wa yesi nto be ma no so hwe no on se eye se na nyama akwa ya kwense oba no ni bebi akọ me ye de ya so obo ba akọ ankasa obo mienu ankasa ena wotu mu on se story ni tre se neighbors no tema de certain po na neighbors no enye nze se akoso eya dia ya bo ne da ye ba hwe na oba no bututu ene na ye normal ene ti popo ene ta de owo ye da nti ne mu ko hye ma ye de so ata me mu ko hye na me twa mu kra ade ba hwe na oba no sanso ne nse me na makwakwere type person na me type person wa worry mu de ene me fancy na baby sa na ne ba kwakwere ozo mu sasam na ye de na se no mu do mu hye so ata ya se nti akwaye se wo ye ade no uma wo ye fosa na be ma po na instead of so be feel our awareness and as a relationship na se won feel ho na wutimu dia ena no so be won se woni bebi akọ ne nchen ana obetimi enya wo comfort ana wo feel nchen a and you have no hope, you are hopeless na anamo ena obema sad way ayo so ata min chawano but yeah na about time no ejini so ayo wo kasa bia ya oboka me mani nti no de ma mentina ho me mani nti no oji se yes obeka so mo eja o man aware se de bia ye ponche wanim sa wo hye be kanara da kopa me hu pa na me sa hwe pon so ahwe omo so ma wata se pa obewu eja sa nkola no o man nti ene save hu na yesi wo nkwa wo adu na ma save wo se o man nti na opeso otena ho a se wo sesi a ene o man o meden ya nto mungu ana o go for ba kofro e ma metete o man ana itu wo nkwa wo adu ni na sa mrene na obetimi dia bibi ama o man se I am papa se o man na wo tu o mu a. And this is the time to make a decision for yourself and also for the children. Because what's name na dem popo. Amanfo ene wuko yi o. Sa se mo ya no mo nem no mo. Jimie se ya no mo ti mo ano mo de wuko. Ntu nso tinemu, wotina sa jimie we mu a. Na wa fe do wa hwe wo kwa. Na de no man tu man nso. O man be je o mama wan. So what I say, abofo na yetina se na enjo o. Na ye wu ni se man ko na ye fight am mo no. These are the things that they even learn from. O ba be ma asema wo ababema wo bema ite se wo se eye obabema no obetumi efie bibi efim se wo maame no wo ti bibi se ase na se wo mpene wo fight ma wo wo ntro bibi ase nya bema ne ye no enya wuni se obabema no onu nso ni omodu do beti ase se okay me papa de ye me maame ete no ma onu nso ba ko yo bi I know na memo pi ne yes something they've seen, something they've learned, something their mothers did not fight against. And no, anything or so it's a fight for your children. So, Baba, so ma who ni say, I think we are who come.
who say normal. Something around so baba ni na say be okoshia abusive man because you did not fight for it no. Ono to no one say oh ma me kwa mu wan koda ama no ho otene mu sa ama ya bu na pem so bewu ene me so metene ama ya bo message mi na e generation na so ono so wo na generation na na fe we are increasing the abuse cases in this world na say say protecting the human lives no na fe ya na esa so ye ku okay me da sini wa jincha wa che na wo susu se be ma no yen jai no na say yen fa no nto aban kuku if you answer question we dey maybe some yen jai ni sase ye jai ni sase say ye jai na this is we sending another message to other men that are very abusive me yon ko se me si kwa bo na yere say enim ni akoso wo area ni ko hwe ko obi fie obi dan echi omo toto omo hwe say how will this case go, where will it end obi so be so ono so fa the example the film oba beti echi mo ono so safa it na adwene say we ko ye na say me chi be ma na e na mo so be reporting na mo so ya chi no so ono so dan saka me say what say ono ko beti me dia no kwa gina aye ni gina bia no da the threat against the man no they are fighting against the man but say ye jabe man no kwa and yes kwasiampeni excuse me to use it but it's the right step you say abane there we chinene da ya enti some was happening no so bonegele no onu so better say oh okay say kwesi okobu nigili police for eja no and no so na bo na so so what you say enti ensese sa mema no mo ya sa de we no ye je omo kwa ana fe so man omo abuse omo ukunu ensese omo so ye je omo because we also once mema de na nsem ne ba na omo side omuntimi nkasa because society have had it say bema de ensese ogina ye oye bema on complaining nti man e complaining they dey bia ma de na pie ba mema so esa papa nti no ma mo so mo abuse mo kunu mo nya ready because police for the say asamna agency omo say na nsam na yakọ do oso amọ mo nti say omo do mo na esi fam omo ready so much just sankofu ni ni na eti mo na mo ni na because ye ba ye de ko sa for de na ye te de ba ye de ba so be make sure say be chim ye da se ye bre no aye be na ansa na ye be ko no e de futu wo be bo no tofa kakra dia e bi dia ma asa be ko de futu na wo de ma maamefo ni omo a omo find omo self in this kind of situation no e de advice na wo de mo abebe say futu ni na maka ni na me kasa ni na futu no tia ene wa for futu ni na wo ni na me boss biom ene the term ma epie I am up for it live first one LEAVE to live LIVE free now what live your life so what I say who situation mu who relationship mu who make marriage quite still a relationship into woman na so na say you are being abuser free sawarem free dating relationship mu e for ku bia onkwa ehun hia ma onkwa hu hia sin bibia because nipa no do wa onfa ne sanka intime ndi jimie ani odo eti kese odo nti na onfa onkwa ento chacha men yes ankwase ade ya meka so yo me da si ye nua ba atwa so no ai me mfa onkwa enye de ento chacha na kakra me wo ekafa me di be pimi nua edia so ni se doctor wo yes doctor andunya me ehia wo pa ye wo wa kire so wo ye omamba pa good citizen afen so no me advice so am wo de maintenance for se enka mu ye asemi si na nka mu rush de ko wantama bia nko ba ni man ko de anko so ase no matter what mo uti se bibi se koso na so ba ni tie ma yese amunamunu ho no ano wo betu amerika akwa de akwa ginim aye de aboa oba no ama bibi sa aye de etu etwenye sa se ko ba se o bia de bia omo do mo continue do obejaya na so owo ba se bio efie no munya na mo ye de muti mu enti se ba na se bia ye aposifo be mu a munyina so ebebusebusa manu aye de manu asem ene betimi kwa kam se mu bi se die enti na mo fi amote se ne ma we de ekoso mo ntimi aye de anya mo hye emema mo so mo isika keto ade to ma mo jere na mo ntimi afanya aduane pa ma mo ka mo asem no ai tu bottom enti na wo boye de wo ware no afi susu no so wo hye oba so na wo pe na wo busuafo don't take women for granted. Aya munya isa the first of ban doesn't mean say you have every right over here.
stop taking women for granted. Enye adepa ai enye adepa kwa menim se wo so a wo hye me se ohu opa wo pese wo so de wo hye wo comment so che wagen wo enensem ya abai de ababeto je enti mese wo se ko ye YouTube channel ne ko subscribe ko too much gh for we bring you nothing but the best. If you are follow wo Instagram, Twitter, any Facebook ne fa wo comment section wo so fa won sem ye de eto ne fa bi che wagen efa enensem ya media be de e dia beto je me a me di enensem brɛ o me din di efia enstroma dase ne ye besen hia makamo.